Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u anto. O Cristo di Shaitami, Iaroya Ule. Kadai berkomladun lai, wajurai burung jauh memati pasca. Kubalong kubalong kadur jong Yesus Kristus. Hai Toshatwen ko borne, Torwai ko genhut angin, Torisang jentawaro saurong kaket nulei, Puji Yesus Kristus imjongi ulami pa, Topus yakaturoi jong kajing Toshat ko kendel daging pamai bating shine, Bapalang daging pernai usim jauhi, Ukris ulajo kaburam kapendap yapi, Bajing dum kalaja jendu juna. Toshat mentuk mibalan, Torisada kaburam, Gunung penim walami paruting shan halor chopi, Tu kani kejaka sawada kajikmen, Andap daga survai bajang jom barohu paduglei. Utrayut kan rekat pati,
pagran barbaro Bát nhau khôn pamarway trong utrai trong yêu Jesus Christ Na bau Christ ulapan pau Ula pelacing ina kecing lomrau datas nam jauh Badula siu ya kapuna cokat pembuatan namar jongi Aku pamam cukup jongi Kani kalau kasih burung cokat cinglan jongi Habayau Krisukun Prabhashi Shala Penyau Kasnam Cukup Jadi bawa tahu baglalom rohaj boleh. Atau pas dalam boleh ulat tahu ini benar maka kendo. Kendo baglalom tahu kendo maka sudah. Maka jendung kata pluk jika dulu apa. Baru mensi mulai ulat keluar kaslah jadi. Baru boleh ulat tolong kejingsai kalau ulai pada jingsai kalau mereka kontak ulai berkelan ya kejingsai nak jengdu ulai berkelan ya kejingsai kasih pada kejengdu ulahot kami kuntalawan kepermit melambut kasih sisi baru ulai ulama Tolong kasih neng kepada kiom, batukan berkelan lagi lagi Kau tahu beli ulang tahu yang kasih neng, baru berkelan lagi Bulan hamba kasih neng, lagi bahalor kasih neng. Tiga lambung tak, beli ulang hot neng kita kasih neng. Kau tahu lawan keberbi, balabun sekastep. Kasih kabahan. Baru beli ulang, tugi hakrum di beneng, kinjalung lang sejaka, batu empau karengkau, teklalang kita. Beli ulang hanya kata karengkau kakendo, banyak kinjalung lang ulang hot kiduriau. Baru beli pengalalang kabahan, beli ulang. Kota Indo kan pergi kijen pun kikir jadi kau pergi sembai, bagi dengso kau pergi kisah belum sembai, halak kajat agak Indo. Tiga lompung dah. Kat Indo kalau pergi kijen pun kikir jadi kau pergi sembai pun nak kajat, bagi dengso kau belum sembai, halak kajat. Baru beli pengelalong kau ha, kumta lawan kapremit balapun sa kastet kasih kaparay. Baru beli long tukindon kijingsay nakasahib kibneng kiwan berklat ya kasih nakamil. But ay bigin long kijiglaw ya ki ayaw ya kisni pa kisnam. But ay bilong kijingsay nakasahib kibneng pagpiksyan kalor katundaw. Tiglalong tutan. Baru boleh ulat kau ini ahli kijingsai di bawah kajingsai kau ham kau mansen syar mensi kajingsai kau hamret mansen syar mengi ulat kau man saya keluar baru boleh ulat boleh di hasahit di mana ban ai jingsai yang kendo ban mansen syar kalau kasih ban kalau kami ban berkelan dengan jingsai dengan jingtung tu boleh mengelalong kau bahar Kumta lawan kapremit balapun sa kastet kasih kemasal. Baru boleh long tuki kin boy kin jajik kau ke baim batu kisim kin ya her kalau kakendo akeleng kasahit kibneng. Kumta boleh ulat kau ini pesen duriau ki bakrau bagi kin ja baim papar ki boy ki halak kajat. Banyak kita sembarang benang kamnya halak kacang. Dia ulai ini pengelalong ke bawah. Baru ulai
ulang terku yaki uang tunang kha ba tunang roi to pendam ni ong ki duriao ba kisem kin nang roi halo ta khendo kom ta lawan ka prambit balapot sa kastem kasmi kapasan marublay long to ka khendo kan penmi ki jingthau ba em hala kajak kajak ki jinri ki jama pa baki mara ta khendo hala kajak kajak tegal long kunta baru mulai ulang hari di mana terkendo halang kajak kajak banyak di jenri halang kajak kajak banyak di jawa par long kendo halang kajak kajak tiu mulai i bakal long kau ha nak tahu mulai long tu kita tahu beliau akan dorong jungi akan jadi seriam yang ini bat ai di long kenran halor di dok ha atau beliau berhalor kisim kasui halo ki jenri ban halo ta khndo baro ban halo ki kinja par baro ki par halo ta khndo kum tau bleu la thau bleu ha dor jobudi ha dor bleu ken ula thau yo shenrang mat kan thai ula thau yo baru bleu la kan ku yaki baru bleu la om aki to nang kha ban nang roi to pendam ya ka khndo ba to pendam ya ka waktu long kenra halor kidok ha bodoriao ba halor kisim kasun ba halor kinja ba em baki halor khndo ba bleu la hakmi na ai mi yo kinja gin baro ba penmi sambai ka padang pasla khndo baro awe ba yo kinja gin baro padang sambai bo so jo pin sapalong jimba ki hakimanan baro haka khndo hakisim baro di bahasun hagi kerja bapak baro halo akundo bagi badan cingkem baro le ngala ayo kerja tim jernam baro panong jumba ti kelalong tu boleh ini yaki baro bola kau wata sisa baro kelalong kamu hasi bote kunta lawan kaprembi balabot sakasta kasih kabahin kunta lapan jam ngadong syadong yaki blank mata khendo banyak janji Balik dulu kesan yang kepisah jumpi, hata ini kabang non jumpa. Bagi tercipta syitong jumpi, nak berbentar kata kabang pendul ini. Syaskuat haya, bagi bam ini kabang. Bagi pendul yang lagi, hata jumpa bersnya. Kisah ialah syaskuat.
Batuan siya tus nga bakamansin joki kandokin. Batnanen te baki ha kajutang kabane juno na marta GADCA kabaskem juna ya udabe. Hakmi ngalapun long ya saki hakijat dan reu unong ya lang bat unong hukum na kabanta kijat dan reu. Hakmi pinso bere kijat dan reu kibab hemitu bat kijat dan reu kibab siyang itu ikli in one run shakti. Nakadaw to try blade joki, but bukod ki Israel, nabawla kunti yung gawang yaki. To badyo try kapadang laban siyang yaku, to kod yaku kalpaudang gawagajat. To ubriyo dekat, kung ino yala kabukong lim, but ubriyo bangho yala kajiperkat. So when Paimo shall try, but it isn't a you, but shall blame me, Naba Osama Kerhai. Naba Kijipur Hajuna, Kim Day Kijipur Hajuki, Lemley Kilinti Joki, Ilong Kilinti Juma, who on try. Namar Baki Bene Ilong, come Lord, but at Kanjo, Kumtaru Kilinti Juma, Ilong, come Lord, but at Kilinti Joki. But the deeper cut to my long come Lord, but the deeper cut to me. No matter about slap, but the Lord, he won the young blade, but give me high, shata, Henry, keep it snam yellow window, he doesn't know, kabat saber, pintalan, knamba I simba, number, but your who, how number. Kumta, kan long kakatian jama, kabami na kasinto jama, kan oman hai jindi shama, Henry. Anegani dau Kristo trai jangi. Teman-teman lapor. Anda bilang koi jaga-jaga, bawa beli lo kedau mau, Abraham mati
baila kadu Abraham sa hisin na duneng matulama. Daladi ni ngasma uang utara na marbat lale ekani bat himshim na dunno yo pun jompi yo pun mamangwe jompi ngan terkuya ti da shisha bangan tenroy di kun iksi jompi kat iklo ka beneng bat kat shisha ko badal berrupiah bat ikun iksi jompi kin sakini ya terdok pinong shu jompi bat ikun iksi jompi kijan riu barro aka pertai kin sakku ya lagi nama ba la kongo ya kati jaman kati jaman mengenai keleman ngin thang ini memati jogi buat kini memati beraduan ro bat kisarwai kapuram hau play sedron bat nadet kini kuling barangkong kisarwai saya kisarwai aleluya Kristus lami pa kata dari kemen buat rau jogi ha dari jamin pangilaya ap dan aparbor ikapor pasta paro kini ki sabu smi ngiladon akapor len bat ngin junur dan ong aleluya andrei ni ong yaro yutra kadai katahi bat ngin sakren ya dari ketin sakenoi kene ketin dari wai aleluya man kapor swai kapor per temata kuni ngin thang no ya kini kumamati kini kenaduan rumah siam ya keting nanti tadi sam seterusnya kita baru saya ayam ya kebeting mentakut ni untuk batin pajak jawab nangkrenok ban sarwai ketujuh ruai kapurom hau play sejerong tak. Raja kemen kotrau raja memati sejerong batu tan sabun siapa. Jisu rohong habangi tan keserak mendai bantu hau di pedian serak mendai bantu hatrai kiat nene apar tak no kata syah. Ngila bajing syah. Jisu ai ni kering syah bat ngi bai ngi yo ya syah now jisu ni. Ngila yo syah now jisu kune memati pasal pada jisu ada kapor. Tung nirwai jiwai kaburam mau play cedro. Tak ada komen. Wai jam taruh. Yeah.
Tuhan paro kin shoptene bagalon pagilon ki khun chomi to bethamai ni met partnership ni panikane tau trai Yesus Kristus khun chomi uba imbat basunshar ka prami akilon kawe joman sem bagut play to nom la to nom. Buat terlihat di mama di joki terlihat itu buat senang dia lagi boleh. Nah itu kan termain pada sisi jom Paulus kinong Rom. Ani Yoslo Paulus usah tentu ini bagi long Hebreu ke bawah jin play lengkap baptisma di kelalong ikut jom play ke Kristen batu Yesus Kristus balami pa nilai yang ya kapok kamu nilai inono ayat kapok lapun bojengi lama dingin nagi baptisan dingin lembah baptisma lembah kisah sakramen kiba mangi yo kam tam sakramen ki Yesus nilai yo agini kisni tegale ho kenini bagini kenen baru Yesus balami pa Kajipuli na rashiti Paulus ko Shaki Kristan haru ko para yang ibago kibalapin baptis hau Kristus Yesus lapin baptis Shaki jinya jamu nama kata da kabalapin baptis lapit lang yang ibadu Shaki jinya bakumba lapin ni padia Kristus na jinya da kaburam upat niru nindobia haga jinthamai jong kajigin naba lada penyesok lang yang ibadu hak kejengap bakung kejengku tidak sisa penyesok lang yang ibadu hak kejengipan bakung kejengku nitip payah beliau badan jengi kasana lang batu kenang penduro yang kamet bakong bapa nim syak temrau syu hak bakong naba ya uta ubaya kapelat na kapok tilada nirayap lang batukris ningit bangin sa imru rinkat batu naba nitip baukris ya uta penlipat na kejelian yakshu kejelian kamdan po syu halor jawu kejelian kaba ulaya kalong kejelian do ya kapok batang sisinya Henry kejingim paudim kalong kejingim haulei kumta fide benyo ya lagi balaya do ya kapok Henry kibatim haulei hau Kristus takdir jong lai Ula
Đang step pernah batas nginang kong jong katayaw, ki gantay kilala chachintep, ki lara ya ki musla balapan krek, ki la shem balapan telun yaw mau na chintep, bat ki larung, kim shem tip, bat kim shem yagamet o Jesu. Kilatan biarmo sa pangkani, kendit arngut, kirang pa, kibadiyam ragijan papernay, kilayeng hajan joki. Dagajing ting kapatraw kikantay, kilatem kikmat sa kandew, kita kirang pa kilayong hagi, balay piyawat yawa imapdeng kibaya. Dakshu handi ulami pa, to kenau ya kabawala om habi menpa, uladan haga dilaya. Yau kunu kreu de banai no hagati kireu po, bate mansanut na, padu de bani pathagas gi balai. Ikan teh kirakan mau ya kikin jogu, ilawan bhai na jintep, bat kilaya thu ya kini ki eke baro, haki khatway mut ki senran bat, haki way pat baro. Kita kibalaya thu ya kini ki eke, haki apostol, kiradong kamarya materna, Yohana, Kamaria kakmi ucapko, bati way pati kentay kibaya danrang kat bati. And pray ki apostol kim shamge, ilakhen tin bit, yagabat, laya tu haki. And pray Petrus ulay yencoy, batula mare sa jingte. Uladem yaga kli, batum shemayo i latang yaki chan jingte. Ulalay paino, takijing lungo yaka balajya. Kagos pelutrai. Okay, pasca pasuk jadi way by way, uparawi di balawan akan kami kemasal pernah kami kebakumen ini lajok rakat karu jisu ilami pa na ipop jogi bat ngila punar rau jisu bagi sahim maino nama mau rawar permai ini kamaria tu katim thmai mata rei au swak pai riong hati kisni bat yogi yang jingtung mata ke pelu kamaria kala kiim Pajingtai ta coba telan kalaput mentang ngilapoi sa kapor per M. Kapor per M kari kapor jong kisamla. Laki samla kamarian laki samla kijingtung jingtep laki samla kijingtung jingtep kimran kimren kisim kidok kisnang panwai pansio pancingi haki pung haki tua jogi badon hamida dari bayi jogi ngiru ngikidim ngilacok jasa tulang kita men dia kapor tulang balik nama kata pastorun manggini paro agapuram jogi na bentang anta bangin sayo masya gaji kumen ipane dau Kristus rai jogi
Zimbabwe. Meluk. Kereta kena betul-betul meluk. Ada di dalam kebetulan meluk akan apa? Tangan panci, kemudian kombinasi dan kereta itu juga berkaitan dengan sesuatu. Berkaitan tunggu batuta pinget au plek pa berondor barong tahu kebenem berkendel ingat Tuhan Yesus Kristus pun pemawai itu try ini ya Allah tanah kemaria bukti ya Allah sana tenang malaya palami palatet paturi patuta hanan dibayar perjam hadat tiga manjung pa amin ingat kawan siapa pun kebalan balik pun ini selok terus pun ini mam tipe aji lipat kedua berkati kempon jubut amin. Oh, Tuhan Bapa berbarok, Tuhan Yesus Kristus, walaupun semai ini dapat pada musim berpun, baru lama pergi pop pergi paro. Tahun ini panjangnya pada Tuhan Yesus Kristus nama mentang kita saya sama. Pastorun mangini paro agapuram jomi na kubentang anda bangin sayo masya gaji kumen ipane beli dau Kristus rai jogi Kenapa Zimbabwe? Ni kerana ikut Tuhan, Haleluya. Ni kerana ikut Tuhan, Haleluya. Nah, kebentang Pope Francis, Archbishop Jengi Victorino, Auxiliary Bishop Jengi Bernard Lalu, Kilingdo bagi Catechists, Bahajing Penjung Swai Lalipan, Kandon Borogor bagi Habaki Chway Yang Nika Gospel, Nika Panya Miku Chway, Alleluia. Nika Panya Miku Chway, Alleluia. Nah, kebentar gini kerempai Kristan Jungi, Bahanda lagi kiri kapo, tu kacinya i Jungi makin yang ke dalam ini syah kecik benang lupa rosh ter kecikin, Niker paya miku cuai, Alleluia. Niker paya miku cuai, Alleluia. Na kebentai iwe ngi, bangin dubla menjauh tiaw ya kapok man kesni, ban ibat kasisya berukris apapoy keciniak jengi, niker paya miku cuai, Alleluia. Kaji
dan ban pendek yang akan cekpen yani kabang las hangi dau Kristu trai jagi Putrai undan berengkat pati Kita
Agaju terbang darah jabang bulasya mekapuri. Pada kabangayu piang kami ulang ayah kahar kesenran toshim badoti nakani bimaro namakani kalakuri jam kesman cungang jam kejutan berkemai belum cukup yang paling penting nak benda jogi benar benda dibabut nak benda diterima pipipop tolerikani banten mau yana. Rajin maya joka jenge. Bukan mau putraya kabalan cumi kadang pria nasatlah keperte. Pada penjara ya kahak cini, dekat bau Francis Pataku cumi, Victor Badu Bernard Bishop cumi, Badbara Pelindor. Tuhan mau itu kimet di panasin rang makan tei kibria kiara bagaimana kecil pa. Pada baru perkara kecil senai cumi, pada kiki kecil syai kemat cumi. Tu isnai di baru kepada ni. Barangkali kemarin hati isti berkoi kekini cumi. Ucap sebab berkoi cumi. Udan losko berkoi, kapastor berkoi, Petrus dan Paulus berkoi, dan baru kiri berkoi. Kiblat nsuh hai pateng pateng. Ginong kape beliau mentara kecil bawang cukur. Mengingat roh dan buruk ini. Dah pun cumi uji sukres. Dabu lembago badabu, kalau kami uplai pabrenbo, agil kami jomen sembako, baro kapuram rejiyaro, jenam na jenam. Kumpal kumini taunam pening, matu balai kaini daga kinlay, ginukan awam. Kumpal
kami Tuhan Yesus Kristus Yesus Jomi Nambar kira beri snake me like barbor ko bagi yo tiada di jenja baro kabai tanah militi ya jigerman bakut bagi mat pajo na pen jogi Yesus Kristus Jomi
kan terkui ini sampai jadi kapung batumai kapung koi kapung kerku kebawangi ngelayo kata Kenapa jingwai kepada laispa lai bulan, laispa lai bulan. Kublai ya barokah ke balantai situ pan pernong ya kene pasca kebaca di sistar kepada kulit ya kene karuan kerupat kublai sibut di sistar madonna bati nodes pan di sistar magerton bersapot perboringi di berodar di benar negara pergi bat mentah kami di dalam berat Islam berat Aloysius Hembron sebagai para kelas pernah haru dan Grecia heran asal dia sendiri bar mentah di dalam ini tadi sikmen tadi kedua ina dan kedua ini
Tuan mentajungi nama nilai tertentu. Kublai di baru pada kuaya kepala kuaya sebenarnya baru kini gizi kini tayo. Kublai nanti kui di nanti baru pada diruang baru keluar perpet keluar perjalanan ya mereka program matalorong payet. Nado kasih tanpai tidak itu kira apa yang kita lakukan. But kublai lalu rekan berti yang kita pelajari ini sendiri pelajari. Episodi sampai perilaku berti berti pelajari tajungi berti layan kaya apa harus tayo di program ini kalau berbayar. Pasal kesini kita tahu. Saudara tadi disahkan pasal dengan kita sama di semua di bar pada manpet yang bisa pasal kepada studi hasil berkom antara senin asal itu persisten bisa baca school antara manpet bisa pasal putra yudan pati So